নতুন লাইমনা সরি জমদুৱাৰ সমষ্টি আৰু বাগানপাৰা সমষ্টিত আমি নতুনকৈ 2জন পানবাই বসুমতাৰী আৰু ইফালে ৰেৱা নাৰ্জী আমি আকৌ মুঠতে 18জন হৈ গ'ল। এতিয়া চৰকাৰ বনাবৰ কাৰণে আৰু 3টা লাগে। এইটো আমি অতি সোনকালে ঘোষণা কৰিম। এলায়েন্সটো বিজেপি এজেপি আৰু বিজেপি এলায়েন্স নাই এতিয়াতো ক্ৰিকেট এজেপি বিজেপি আমাৰ চিটটো আৰু বহুত আছে যিহেতু বিজেপিও পাব এজেপিও পাব। ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন ইয়াত খেলিবৰ কাৰণে যোজা চলি আছে বা মিটিঙো কৰিলে কি ক'ব? শুনি আছোঁ যিহেতু এলায়েন্স আছে বিজেপিও বহুত সমষ্টিত খেলিব। আমি সেইবিলাক সমষ্টিত ঠিক কৰি ল'ম বিজেপি আৰু এজেপি আৰু বি পি এফ মুঠতে এৰি দিয়া হ'ব। সমষ্টি আমাৰ বি পি এফে মেক্সিমাম বি পি এফে মেক্সিমাম চিটত খেলিব। চিট বুজাবুজি হ'ব নেকি বিজেপি? চিট বুজাবুজি হ'ব আছে ন। যোৱাকালি নৱচৰণীয়া প্ৰেছ মিট দিছিল গুৱাহাটীত 35 মিছন লয় আৰু যে নৱচৰণীয়া কি মিছন লৈছে লোৱা নাই মই একো নাজানো। আমাৰ মততে বিজেপি এজেপি আৰু বি পি এফে চৰকাৰ গঠন কৰিব। ছাৰ বাগানপাৰাৰ যিটো মূল টাৰ্গেট হ'ল 2 লাখ আজি আমি মহিলা ইয়াতে কেটাৰিং কৰিম আৰু ইয়াৰ মাজেদি আমি মেছেজ এটা দিব বিচাৰিছোঁ যে মহিলাসকল পুৰাদমে আমি বি পি এফৰ সক্ৰিয় হৈ আছোঁ আৰু আগন্তুক ইলেকশ্যনত আমি মহিলাসকলে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিম। এইটোৱে আমি দিব বিচাৰিছোঁ। আমি বহু দিনৰ পৰাই এইটো কৈ আহিছোঁ যে যিহেতু সকলো স্তৰতে আজিকালি মহিলাৰ পাৰ্চেণ্টেজ এটা আছে কথা আছে মানে 30% কথা আমিও বিচাৰি আছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আজি আমাৰ মাননীয় চিফ ছাৰে আমাক সেইটো এটা ভাল এটা খবৰ আমাক নিশ্চয় দিব। राजनिति फोथाराव हिन्जावफोरनि गोहोमा आरो बोलोआ बयनिसाय रासिन। दा जों नुबोबाय थादों दिनै हिन्जाव माहारिया बर'आनो होन बा गुबुन जाथियानो होन बे हिसाबै प्रत्येकटु बिथिङावनो राजनिति समाजखान्थि साहित्य जेरावबो बिसोरो आवगायबोबाय। दा दिनै बेयाव मास गेदारिं बि पि एफ आइजोफोरनि आरो बे मास गेदारिंआव जितु सुबुंगौमा आइजो सुबुंगौमायाव जों नुबाय हाजार मानसि बेवहाय फैदों आरो फैबावसिगोन आरो बेखायनो फैबाय थाबाय जितुनिखि बिटिसि निर्बाचन बिनि उनाव MLA फैगोन BPF नि बादै बिटिसि ओनसोलाव रावबो फैनो हाया आरो बिटिसिआव सरकार दागोन मानोना आं हाग्रामा महिलारि दानि चिफ आरो जोंनि आफादगिरि बिथाङानो आरोबाव माने बिटिसिखौ BPF सरकार खालामगोन बे रोखा। BPF आइजो दोलोनिफ्रायबो बिटिसि निर्बाचनावहाय बिटिसि इलेक्सनावहाय खथा बिदों नामा? जों बे रोखोमथ' बिबोबाय थादों आरो जों रायलायबावगोन मोननाय मोनैनि खोथा थागोन आरो गावबो एसे नाजानांगोन आरो बेबायदिनो जोङो सासे सानैखौ होदोंबो खिन्थु देरहाबोनो हायाखै किसु दा एबारिबो वुमेन BPF-निफ्राय बे डिमान्डआ थागोन जों रायलायगोन दलनि स्थिति बियो दला होयोबा महिला BPF-निफ्राय केन्डिडेट ओंखारगोन केन्डिडेटखौ होनाय जागोन आरो दला जुदि हाथ'वाबा जों बेखौ हमबाय थानायनि खोथा गैया। निर्बाचना जानांगौ आरो BPF सरकारा फैनांगौ आरो बेजों लोगोसे आङो खावलायगोन जोंनि माहारियानो होन बा बे बिटिसि ओनसोलाव जाहाथे निर्बाचना कुनु हिंखानि गेजेरजों जाया शान्ति आरो बेनिफ्राय अहिंखाजों गोरोबलायनायनि गेजेराव जाहाथे निर्बाचना जाफुंलाङो आं बेखौ कामना खालामो। बर' रायजो राजाफ्रा गासिबो नंद्रायाबाबो खावसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो माखासे सोद्रोमा लानानै जोङो दिनैहाय नैबे बिसमुरि ओनसोलावहाय दिनै जों BPF-आव जयेन जाफैबाय। मानोना जोंबो सानसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै जोंबो खामानि मावबोबाय थादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने मोनसे बर' हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा बुंजायोमोन। नाथाय बियो
सोलायै सोलायै दिनैनि दिनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थियारि आफाद होननानै बुंब्लाबो भुल जानाय नंला मंगल बसुमतारी जयंत दास টোটেল 114 জন ইউপিপিএল আৰু এফছুৰ কৰ্মীসকলে আজি আমাৰ বিপিএল দলত যোগদান কৰিছে সমূহ সদস্যসকলক সমূহ আইন মাতৃসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ হাত তালি দি পেলাই তেওঁলোকক আদৰণি জনাব লাগে